Sekali kita kagu pula teman ikut mit bega, dia koi sup koi sai na bagi do rimang pun gitu, itu di desa di orang pun gitu, pun mak kita kagu buat kau hok di wan kimut gitu. Kalau mereka kembali Yehua siau terus mereka juga ada pagi yukun berak sunat mulai dari jangan kui mereka itu lagi ke yukun mereka ada kan berak sunat tapi yang dia awalnya begini kena awalnya mangus nafsu ialah cita kui ini ialah segini kita yang dia ini ini pediang siap dalam rumah pintu pediang setang dekat ini kami penuh sini belum keliang ini kui lek kai pun wit kini kata perang office dah ledang desnya tu atau ini yang di trip di hukum juga di nak kui ini kata menteri TV kita hari lek tipai kita tu lek tipai ini 1 kilo knis pak dunang sejak 1 kilo mesti benar ये कमर के लिए जिंगे में देना चाहिए कमर का मतलब जगना ये तुम्हें क्या कमर के लिए देवन का किसी को Kedua kali anut dua mesin si, ye bayu bayi terjulang si angin. Lalu sunat, tidak ada orang si orang kaya, amlek rumah. Ini mereka dapat kerja serat, dah orang si mah. Nah, ini boleh makan lah sama biasa. Dalam rumah kolak maka sampai pada kau itu. Gua habis jadi yang jadi kuah jadi berok. Jelek kita kan. Ada pihon ni kai nama kecil penyai di Padang ni. Coba Taiwan ni kenduk ya kan, gini keren, gini baik. Kalau kamu nak katakan komplain ke jongsi.